Iya mo iya. Ikutan ini kepala Pak terpilih pajak out. Iya. Iya. Makasih ang bumapato niya. Iya. Tobok ini pada silekton na ako sa rin. Pulo. Iya, kaitora nami tulong na yung pisa si man masarap yung mga pulo. Memang kami lusuran jalo Pak Pitobo kami tak ada daw. Iya Pak Pitobo kami na ditunui. Iya las setengah 10 mo. Sama tete mo lang. Iyo dia pada paimisan dia memang lima. Di kiri kanan ni mana no kapamate. Dia ko kita tu pa tamo ko bay. Bay piso kondi kapami pakyan ni. Na tetongkonan batina pun teratus olala isesa. Yang merasa diri napalulong irara napalulong ibuko. Iyo ko taruh ke maabung ke ratama milet tuanta. Buang kami. Satu. Tidak. Todoro may tongkonan. Iya. Patah sige buwa kanukun na kukuban mo nenek na tingo bate. Apa iya? Iya, rupanya dia pompa dotok elektron nina, tolong dipasulit pila ko pak kompor. Iya, pompa dotok elektron nina, tolong Letuanta taruh profesura itu dia na Letuanta naman kato taruh mak buang langsung mak to dingirara
Nama kata apa petobokan itu baik tadi sangat kirampo mak bumbun lolo pak tu rampo merambu. Iyo di tobok lantaran pak tu baik tak. Batina pung tolatu sola isesa. Iyo ke tak kita rampo makuang bak rampo metode kalu atau sabak la di lambi nasa ngabangar katutongkonan banu nine tamadan le erki ito temon nakita lambi. Iyo beruntunglah kita putra-putri tongkonan yang hadir pada siang hari ini. Sangat beruntunglah kita. Iya, sa abu isangan ini may kumuya tong palulong yang ngaram palulong ini buku. Bati ini binti raka, bati ini ranti raka. Iya. Ini kan rumah atau dingirara. Iya. Matira-tira komite tomak kompor ya.
Jadi waktu kita lama kompor tinggal 30 menit. Ya pira pate bailan 1 2 3 7 8. Oke. Lanang tato kami ni mengenasang kami ditungkol ng lawas siang talang sa tudul keluarga dari Bapak Victor Somalinggi, keluarga dari Bapak Victor Somalinggi silakan ambil foto dokumentasi di Letuan. Setelah itu mitaruh magbuang. Rampok kami magbuangin dito ubaka. Yowati na bimpis. Taga ini merok ke taga China. Yan naman kanala foto dokumentasi. Kanala foto dokumentasi natapasorot sa mga lambok na tamak tumanimpo. Foto de keluarga dari Bapak Victor Somalinggi. Iyo. Memang kasih kita daftar ke baita jo kapala. Iyo pagpaso elektron ta.
baiknya rampo si ulang apa rampo mak bumbun lolo. Iya. Si ulang Bapak Aselo. Mama Adepa rantai pau pasele rampo duka si ulang Bapak Aselo mak bumbun lolo. Kita rununa palimbong buah kanukun narokote banu nenekna. Belan na makamban tabin na rampanan kapa. Masir kurian sumanga toro si sondong lantai polean paraya makalima na lantai. Alu na papadirasa sangka belong-belongan antara pakadito norandi. Aku bisa iwag. Kona lima nga lumok kundi timay. Pero baka bukikot. Sulit na. Yaitu kamu anggota Pak Buki memang nasa namanya keluarga nata mayu mai lama Buki kuma lara kaya tabe
bunga. Dium mate tondo kotti, dium mate tondo kanti tutun lantai pangrante. Dium mate tondo ditutun lantai pangrante. Pada maririli takan na torto ko maali te bunga. Napabendan ni banua na naitu mangkesu. Sana turiang na, pero tanga mataya na kan. Amente de tampo. Dadi nasa pagkaleke yung Tampangarura pinaola panampo do kilomean. Tampangarura pinaola. Nasalaga. Uma malom po masapi makam pipi baitora.
San silente pelalang sitarana kangkomba di tagarigina siluluan galang rapaan alipungan tondok turuan tuma parenta pakapanalako tauriatan nun sangka pasalinan na anak rampan dilito to seladan dandan palelean na manurun di langit dikasiri mata bubun na dikabanga tondon turunan na tuang pastor pagantianan malabi na lako anggana balimbing kalua loko tangkauran to di popanan na tondok di potangdan na pangleon angga sarumbe parerung tinting paunganan balu sudirama anggan nate kayang malabi terapang ma paran-paran daote panito disembang daote landa siayoka. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Saatnya kita coba meninggalkan keduniawian dan juga prosesi adat pada hari ini. Bukan kita menyampingkan, tetapi mari kita menyiapkan hati kita semua untuk segera memasuki misa syukur berkenaan dengan Mangrara atau Mangrara Tongkonan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Pastor John Kanan akan segera memimpin misa pada saat ini. Woi, tun adiranduk te tondok di Kalimbo te Pangleo. Tondok na mangana sangka dayanan na panguliran. Bala batu bendan rara pangrampasan rante bulawan diosok kilan dolonga di pabendan ni sanlea riri ditunui bayi balang batina susuma dandan pamboto boto rarana kombong mabusa padun di tiroan allomaelo di kangkanan bulan mapia dadi di tambam mito manarang di landolalan nimi pande paliuk tamami pangala taman ilanto kura menapa ilanto kakayuanna leto konata apai mata uru napeng karapai lako kayu manoka dileleng daun-daun niling-niling manokat ditapai wase di Indo Basi Mataran iya pian na dileleng di bawan pisan dabulu solapiyong marapuan bendan pipa karerangan tunan ng pipa loloan talang tanga di pelolokki talang sangalampa di sura sangapati di surapindan anadita payuase di Indo Basi Mataran. Woi, song kami panglelengan tibambang kami pauasean, tibambang roko matampu, roko padang ari kalambunan, to matawai na tibambangi, kalimbuang na pengkarapai. Tumangimi bay lampung sedan mi sebakangala tumangimi. Manug-manug song katoda banuan na tibambang tangke busirin na liling-liling pande na penuno pande paliuk na oton-oton ni bunu diluntok pe pori pare kayu manuka dipia kameng kailing di tepo-tepo panisi basinaleto kantun lino tang nasading ditambahi mi anak pande bongsun na pande manaram na panisi duri lemo na kantun ni bukule lupang anak piakat tipa dua unni sungu ti tepo-tepo angge guntu buli sakana pasondong pak bulawanan sundong mi kayu banua si bidang mi ari ribasi woi sikor kami pak tondokan sikuan misang banuan na dito tani telu membang anak to mapataso kayu rampo mingkan nai tondok lante padang ari tanete lili lembang na padang ari tampo tondok rongko to datende tante batu laparan tondok pembasean loli panggil teran tidak tondok mari lilitakna tidak masak karanganna tondok pentombangan tedong pesimbongan nakanae
tang matea na kan tang tupe turiyangan. Ilan dolonga. Patungkol na bendan rara. Batun na kalungkung tedong roroan penis suan tedong kalasan na kayang sokko kalaka na rin din galang. Sangkinan basi marani pata dilindo kabongno sambo hindi paipinan. Tanga peporin na tangwe pepamarraan. Illo mo tedong sengo papa. Lolo tabang peporin na. La singgi la pamarraan. Tindak sarira longana lalang kila pamilingina. Tula kasomba bendang tau mawa mangin balongana. Timba kalaya daw borong lotong bokok hubungan. Di po pasa masailako di po tamuan marendeng. Dapo rongko tu dapo na tibian pa todingan na panasuan parepulu pantanakan na panganduk na dikuleai lobo tanan-tananan na di reto koranga-arangana di kalete utanna di sape parena di timba bubun bayung na tongkonan dodo sangkalamana inde kaisungan di pasare tamatanggalan alangi di patuara alangan talutuk na batara ilante allo totemo lante kulla dirande lulangan to kumua kamu puang titanan talu dotangan alangi puang samba batulalikan do masuang kana tokonganan laki rande pala mo kurian sumanga alangan laki patuara mo inde polean paraya to ding kaluana to merraputalang kanda tasikina inde to malimbo kaluku belana allo ini na to kulla mangka di pelendu tontong narande langam mati batang di kaleni bendan panikuan salle ariri tunannang inde landolonga undang rangi sang tondokna umbor rongi bali lembangna ilante tangana tondok kaisunganna puang to ratu sola lai sesa kurre semangat. Puji Tuhan juga bahwa pada hari ini misa syukur bertepatan juga dengan ulang tahun ke-92 Mama Karel atau Nenek Valen, Ampo Mamina Nenek Tuang Toratu dan Kristina Sesa. Semoga umur panjang. Mari kita beri tepuk tangan dulu sebelum kita memulai misa pada hari ini. Silakan Bapak Pastor. Ta penanyan ni silan nomor misa